uyatrenda kulezi nsuku ku-social media. Mhlawumbe siqale siconfirm ukuthi yakho le social media wena ophostayo izinto ey'velayo kuyona? Yebo, eyami mina ophostayo. Indaba imayelana no-DJ Tira, qala nini ukuhlangana no-DJ Tira for umuntu ongazi? Naqala nini ukusebenza ndawonye? Ukumazi u-DJ Tira ngimaze after i-Clash of the Choirs. Kwakuyi-competition le yayingenelwe i-Team KZN. Wayewumuntu owayesikhasa kakhulu njenge-celebrity. Umuntu owaziwayo wale mizane. Kodwa-ke siye saqala ukusebenza naye ngo-2017. Okay. Siyabona konke okubhalile kodwa mhlambe nje siyafisa ukudlula kancane la. Wake wayibika yini mhlambe noma kwaba nobudlelano benu? Sakushela. Yebo, wazama ukushela mangiphuma ku-Clash oza kwethi ekhasini nakuthi imindeni because wafika nje ngoteni esasikulona ezobona mina ngokuhlonipha kwayengikhwaya masawuthi ngithanda ukumdanisa igama ngamlalela kodwa ngazi ukuthi-ke ukanye ngithandi kwase kwabeka ukuthi angimqomanga kusukela lapho ngoba vele ngangingamthandi konje uthe kodwa wazama ukutshela khona lapho. Konje uthe umuphi unyaka? 2014 after Clash of the Choirs. Okay. All right. Isiphi mhlambe isigameko nje sikhumbulayo? Mhlambe khona nani ke nadlula mhlambe emanzini amponjwana? Kulolu suku engikhuluma ngalo ngikukhumbula kwamanzi amponjwana ayengekho sithi ngoba sasi-photo shoot. So nje sasibhizi sikhuluma sigqoka yabona nje ukuthi sishutha lento leyo for i-album le-Afro Summer 17. Angikhumbuli ngempela lokhu uzokudakala ngisho uqanga angikhumbuli. And then into ekhumbulayo-ke ngalolo suku kwase kwenzekani le kwenza ukuthi usole ukuthi khona into eyenzeka? Okungangenza ngithi ngaya kwakhe or okungijikisa kwakhe ukuthi i-studio from i-studio la sasikhona kwakuzoba seduzane ukurequesta from his house to my home. Okuwukuthi vele-ke wayenganqami ukuthi asibize lo ugxaya kuma kuyizinto zemsebenzi. So nakhona lapho kwakuyena ngangizolinda yena ukuthi uma eseqedile kakwenzayo angirequesteleke bese ngikwazi ukuya ekhaya. La ngabe sengithuka khona ukuthi hayi ngisengivuka kanjani manje kuseni la eduzane kwakhe ukuthi angikho ekhaya, uyabona. Kanti-ke futhi okunye engingathanda ukuthi kwazeke ukuthi kwakhe ne-studio kuyigcekele kodwa. So uba bengibona lapha abantu bekhomenta bethi wawufunani nakwakhe bathiwa bathi kuyigceke nje lilodwa ekuhlukeni nje iminyango but kuyinto eyodwa. So ya ngangilinde khona ukuthi angirequestele kwakhe-ke angazi ukuthi kwabesebenzakalani-ke. Ngiyacabanga futhi njengomuntu phela uma ufikile cishe he-offered me some food or a drink eyangenzanga ukuthi mhlawumbe ngizogcine ngine-blackout ukuthi ngiphaphameke eceleni kwakhe. Uphaphama ngayikhathi zini? Ngiphaphama njengakusasa ekuseni. Ngizokhumbula futhi ukuthi kwakuyisonto ngoba uma ngivuka uyafika kancane ngqondweni ukuthi ngaphezulu wayengagqokile yena ne. But angimpenyanga ngamfica ngamanye wayengagqokile ngaphezulu kube ukuthi ingqondo yami ithi it's a Sunday. Ngiyibone futhi kancane eshaweni ngigeza till ngibona sengigqokile. Ileyo nto engikhumbuza ukuthi kwakuyilona suku i-outfit engayigqokile on that day because i-outfit engashutha ngayo kwi-photo shoot and it was a Sunday because yabona makade uhleli nesithandwa sakho umuntu then useyakuvalelisa and ungithinta ngendlela engathi uncomfortable yabo yimi ngedwa odidekile ukuthi ayikwenzakalani la engathi usenanokunene ukuthi engathi ngifisa ukuthi umuntu ohambayo yebo lonke. And I was like no ngicela ukwenza into right and isandile ngicela ungirequestele ngenkonjweni. So ngeke ngasuka ngaya straight enkonjweni. Futhi usuku lami-ke liphelela lapho yonke into nje was like blurrinyana yabo uma ngathi usaphupha usadidekile usayibuza nje ukuthi kahle kahle kwenzakalani nje. Okay. Kwangangikuthi kanjalo. Kwi-recollection yakho yezinto ezenzeka uyakhumbula ukuthi uvuke ugqokile or ungagqokanga empetheni?
hayi no angikhumbuli ngivuka ngingagqokile or ngigqokile angikhumbuli Okay. angifuni ukuqamba angikhumbuli Mhlambe angikhumbuli but I know ukuthi into engangigqokile cishe kwakuyisiketi futhi kwakuyisiketi ngoba leso siketi engisikhumbulayo ukuthi ngahamba ngaso ngayo enkonjeni so angikhumbuli ukuthi mina ngakuba ngingangimile njengomuntu oshocked uyangena uyogeza umzimba wakho yakutshela ukuthi khona into engathi yenzekile o mhlambe nalokho angeke usakukhumbula njengamanje. Yes, umuntu wesifazane uyezwa ukuthi khona into eyenzekile la uyakuzwa nje lokuthi khona into eyenzekile lana kuyukuthi-ke ngangingenayo ishow yabo ngoba ngisadidekile but ngathi ngigcwaliseleka nangendlela akasafithi ukuthi engabe ngiyahlala naye ngayo yabo ukuthi hayi mani if bengekwazi ukuthi kungimbulise and then the next day nomuntu behave kanje siyibone yonke leyo phela kumele ngabe sonke si-in-shock kubeke kuthiwa mhlambe whatever mina bengiyithathile ngayizolo nayo beyithathile yabo phela futhi masivuka ngakusasa sonke sithuka ukuthi ayikwenzakalani la but no yena he was too relaxed ukuthi ngingathi mhlawumbe akakhumbuli ukuthi wenzakaleni. Mhlawumbe omunye umuntu uzothi njengoba sibheka nasey'nkundleni zokuxhumana bathi abanye umsuka wendaba uma silalela ngendlela obhale ngayo umsuka wendaba ey'nkundleni zokuxhumana ubungeneme ngey'mali okwakumele uyithole zomculo enani kade niwenza naye u-DJ Tira. Ungathini kulaba abathi hayi isizathu sayo yonke lento ingenxa yokuthi mhlawumbe ama-payments akho awutholanga ukukhokheleka mhlawumbe yikho usukhipha into okuthele njengale bese bethi abanye futhi ubuthuleleni isikhathi eside kangaka mhlawumbe ingaba yilo mbuzo mbili yabantu izinto abayibuzayo ey'nkundleni zokuxhumana. Okay, to be honest, mina bese ngilahlile ithemba ngamaculo ukuthi khona mhlawumbe imali engiyayithola yabo. Bese ngilahlile nje futhi ngangenza uqolo nje ngakho but ukuqala kwami ukuphosta vele kwakungum-expose ukuthi udlalile ngathi siyama-upcoming artist. But then ngithe mase ngibona indlela katatazele ngayo esabona nje lawo mapost ngabona ithuba lokuthi hayi-ke yilo leli thuba ngoba uyafetha ukuthi ngiwadilize yabona amapost ukuthi angivele ngivuselile yasuke ukuthi ngicela angichazele ukuthi kwenzakalani and that was my only condition ukuthi-ke na-ke ngingathi mhlawumbe after that-ke sekukhona-ke imali engingathi ngiyayithola yamaculo yabo from him kahle kahle mina I make peace with amaculo ukuthi awangenzelanga lutho nje ngoba mhlawumbe wayichaza ibona nje lokho engingakusho ukuthi ngithema ngibona ukuthi useyatatazela uyanyakaziseka ngendaba yalawa mapost ngabona ukuthi okay ngicela ukubuza ukuthi kodwa kahle kahle kwenzakalani ngalo nyathi ngoba bekusuku nje bengizamile ukulibhlokha ngayo yonke indlela yabo uma uzopretende ngathi into ayikaze isebeka kodwa deep down bengazi ukuthi lento iyangihlukumeza yabo ngoba mina ngumuntu okholwayo and every time kubizwa ama-altar call wabantu abalalele ngiyerona. The first person that came to mind, or the first day was that day with China. There is a day where I really don't know which way is Zalalani. So bekuyona interest yami ukuthi angithole i-closure yabona ngikwazi ukuchazele ukuthi kwenzakalani bese-ke ngiyawadiliza-ke nalama-post asekhala ngayo ngoba bengingeke umuntu oseyamele umngcolisa ngegama lakhe uyabona. So nje it's not about imali, and if it was about imali kade engibuza ukuthi ufisani ngifisa ufisa ukuthi angenzeleni mina ngifisa usangenzeleni yabo but bengimtshela ukuthi I can't come up with the amount yemali engathi isusa yonke mhlawumbe lento engi-experiencing except for ukuthi wena bhuti ungichazele ukuze ngibe ne-closure ngibe ne-healing ngikwazi ukuthi nami ngiqhubeke nempilo bese sikhulumayo ngokulungiseka kwamaculo kahle kahle nje isifiso sami kwakuwukuthi yena akachazele mina kwakuthi wakhuluma nabo kuya kubeka ukuthi uyasaba ukuthi ngimplasta nokuthi mhlawumbe what if nothing happens vele angikholwa-ke mina ukuthi umuntu angenza into yokuthi umuntu angakhumbuli kahle ukwenzakaleni ngayizolo bezokwenzela ukuthi akulale nje kungenzekile nje akuyenzi sense. Awucabanga ngokuya emtholampilo akufika indlela engangisashocked ngakhona and in disbelief
angikhumbuli ngempela yabo umtholampilo was the last thing on my mind. Angifuni ukuqamba mama. Alright. Angifuni ukuqamba mama was the last thing. And into mhlawumbe engayicacisa ukuthi I've been in a similar situation uyabona ngisayingane bayazi abake mhlambe baba sesimeni kanje sokuhlukumezeka kanje ngisayingane kwaba nezinto ezikanje empilweni yami and lokho kuhlungu bokubona abantu bekhale ngibathandayo bokubona nomndeni wangale uhlukumezeka. I don't think I was ready in 2017 to go through a similar situation. Manje sekumele ngibhekane nomhlaba wonke njengoba ubona nje ma social media wami manje kwenzakalani ngiyathungwa yabo ngathi nje khona abavele badilizwa ibhasi bangithuka of which nabo angibagcika kakhulu and I pray ukuthi makuabantu besifazane engathi uNkulunkulu angabavikela nengane zabo ayivikele nje mina ngiyabaxolela. But this story is my truth and now I feel like it's the right time because sengikhulile ngokweminyaka ngokomqondo even spiritually. I don't think back then ngangaba nawo amandla okumelana nalento esengibhekene nayo manje. And phela uDJ Pira umuntu omkhulu kabi kwi-industry ungavele uthi ukhuluma kalula kanjalo ngento efana nale. Yebo. Look asivale ngiyazi ukuthi nawe uyasho ukuthi uyababona bayakuthuka basho ezinye izinto lapho kufina sikubuze lo mbuzo noma ubrutal njalo abaningi bakhala ngokuthi ufike wathula kwaze kwayimanje ubungena inkinga if ukuthi ubezokhokhela imali yakho indaba yaqala ngendaba yemali then uzuqalile baza basebenzisa amagama ukuthi uzama ukugibela phekwe igama lakhe elebrand aselakhile kumuntu onomqondo onjalo nokukhuluma kanjalo uyingathini response yakho yokuthi uzama ukucekela phansi career yomuntu wawuthulile wawungena inkinga nakho usekuvumbuka manje? Ngiyacabanga ukuthi kuma screenshots engiwathathile and bengisakustressa namanje ukuthi akusisi isifito sami ukungcolisa igama lakhe. Khona la ngangincenga khona ngithi mhlamba ngicabangele nalabo abangayithola sengifaka amagama abo abangangeni kakhulu kule ndaba le njengoba into usho ukuthi iqale ngomculo yabo. So it was never really about destroyer nebrand yakhe nani ukuthi nje unfortunately sekuhambe kwazi kwafika la but ukube ubekwazi ukungichazela ngathola le closure bengitholile mina bengizoba at peace ngithule yonke into engibhalile kodwa ke manje sekunzima kakhulu ngoba sisindoza nawe uDisigqemeza sekukhona nabanye besifazane abangithintayo abashoyo ukuthi they experience the very same thing engikhuluma ngayo. So manje sengiyabona maybe uNkulunkulu uyangisebenzisa yabo ukuthi ngikwazi ukukhuluma ngikhulumele nalabo abangabanga nesibindi sokuma ukuthi ayinto kanje nami ke yangishela ngaye futhi umuntu oyedwa lo esikhuluma ngaye. Look asibonga kakhulu isikhathi sesivele sisishayile njengamanje yela khona ukugcina ngafisa ukushiya nje nabantu bonke baseNingizimu Afrika ngalolu daba lolu. Istory sami sinjalo nje bafethu iqiniso lami leli futhi I am willing to even go to court ngime phambi kwemantshi ngichaze njengoba ngichaza nje ngiyabonga kwabangisupportayo kwabangithukayo nabacabanga ukuthi mhlawumbe ngidinga ama-followers ningithuke niqede bafethu bese unfollowisha-ke kulungile kodwa nje ngiyacabanga ukuthi bakhona abazosizakala abanye besifazane abazokhona ukuphumela obala bekhulume ngenkinga efana kanje ngoba kusuke kunesiko ukuthi-ke umuntu wesifazane uyibizele into kanje yabo and kuba buhlungu